Hakane ke episode kebeladap ni layak mi. Bat kidan gi kentien ne batai tu ba ulang ujing sedang ya gi hima untuk belajar. Wa kraubor kamu unong sencarian. Hakane ke episode kebamenta tu ngin yak mi. Tara poi kitu kedekat ke bahat lai. Na kini ki khun senrang ki jong ham ni ya kandu suni Misraim. Hang ni pat de uni Misraim upun kha yaki Lut, yaki Anam, yaki Lehab, bat yaki Napto. Dei. Nang ta bat yaki Patrus, bat yaki Kaslo. Bat hapo bracket hang tu. Laong hang ni na kini ki Kaslo lawan mi ki Filistia. Bat hadi kita soong bat yaki Kaptor. Yang ni namar ba kini ki Filistia ki la julong Shilinter ki Bayeshun ba ki khun Israel. Ti nang nu ki mi tan rai. Nang ni. Kini kalong kajang kedau ni kan. Kaslo. Ne. Ti kini ki mi pateng na uniu Misraim. Ta de fi nyau ki khun jong Misraim ru ang tu ki wan nyau ngot hi. Oh syamo. Bat kini ki uni ukhun na uba mi kini kajat bendri jong ini ki Filistia. Uni udai nomor ubah nriu. Nagi khun jong Misraim. Kan mau Goliat. Nriu simpria mudan siliang kawe keti. Adi episode option. Uni kaslo di khun ban riu jong ni Misraim. Na kami kejat bendri Filistia. Bat hapre ki Filistia Goliat di beriu badan riu simpria apa? Itu simpria. Dia kan mau ta. Di hang ni ketiga. Kadon dak ai bubuk ai. Long habang puli kini telong Kapan kan mau syat jengmut hang ni na mari Filistia. Khun ban riu kan mau Goliat nyo hi ban riu. Umur kabor yang powerful. Baklan bor nei. Tendrai hakajing wu bai nanti jong blade ma utau balik dan bor. Kamu umlong ai kan. Long dangi poi saka sikti ki benta ki jong David badu Goliat. Kanong bai David naman spell kasi mo. To ngi jam si khmat mo. Tedin ketu pada wan suni ukhun u balai jong u ham u kanan. Ti uni u kanan upen kha yo Sidon ukhun ningkong jong u. Bad yo het, bad ki Jebus, bad ki Amor, bad ki Girgash, bad ki Heb, bad ki Ak, bad ki Sin, bad ki Arbat, bad ki Semar, bad ki Hamat. Hadin kata ki ying jong kanan kila ya priang keleng. Nei keleng. To hadu ang tu samo. Ti nau kanan kidan khatway ngot ki khon. Khatway ngot ki khon. To Usidan hang nila ong uday khuding kong. Day. Nang ta uhet ang tu khun baar. Longkat kum kan kalias kan. Ndai klam kado ni budi khun baar. Ti uhet hakiwe ki benta jong ka keting jong ublay ngin siyo puli dak kantin uhet. Mo. Ta uhet undi ujo. Nanta kini ki Jebus ki trashnong jong kanong ba Jerusalem. Ki Jebus. Kiba udah beli job tama. Kidi ki trashnong jong kanong ba Jerusalem. Wah gimana pa siya ni salap kata. Yang salap kapor bu David ule job tama ya ka Jerusalem kan. Enta kini ki Amor ki bangin saya kendu, kini ki Gergash kin saya kendu, kini ki Heb kin saya kendu, ki Akru, ki Sin ru ter tu mo. Ta ki ban ya kendu ka hi ki dikitu hi ki jat benriu. Ha kan ka jing nganget ba long tahun 6 kam ngej rei long bangi puli ka kitab Exodus ni sekendu ning kong ru ikini kateng kan jong kanan kini ki Jebus bagi mo Ladangam bakala. kawan Patu ko benta ka ba umusa suela mi ki khun Israel ushaban poi sa tegari kanan lada makala kidon ka jingi kendo ikini ki jat bener ki Amor ki Kirgas nai. Okey long kini kemut ke jong kanan keladon pate ka kari. Kari ya. Kita ya kata ingin saya pet lagi poi ha kitab Exodus. Ya mentah hilong namar bangila ada puli am kala ne kini jengmut perkat di kita bawa bangi puli kini ke bentah ni kuat hi banyak sini nai. Tong Pandai ke pandai. Ya, tong nginem pot ong baka ngin yelek kemta. Dari long kasulong mene tu banyak kerem tu long sukuat wan penpal ke bangila yo puli kan dia. Tong sipai nemo kini ki khat wengon. Ndai ha ki khon ki jong kanan ki khat wengon.
Bet hadian yang kata kimi itu kiying bat nang ni ki apriang keleng. Namar kini bar khoj ki kerteng ki bakado huni en setiap hadian kum kijat benri Kum kijat ben Rồi, riwan. kum bak long ka ai ke bagi krem nenap sedang kemut kaya rap ini hang Ah, ado huni. Ti la kado huni ru ya uput usam jong kini ki Kanan. Hang ni pi ke jong ki kanan. Nang te u kanan. Mentai Mentang kini ni baru ki pada ki kanan kemut laroi. kini ki khat wei mut ki roi la kenyo ni ki kanan. Ki Nama kanan. boleh. La kapateng ni. Hmm. To kolong duduk ka sidon. Kuning Apa? kong u sidon. Entah ka sidon ke sidon Kolong ke kari. dikai kanong ba ke badan harut duriau Mediterranean. Kelalong kanang ba. Oh, Na wei brio. Hoi ka long kari kan kini. Hmm. Ke sidon ni. Hmm. To kada bengi ong kari ni kanong ba. Hmm. Te gerar hadu ka asa. Hmm. Entah Sepang ke Sodom ke Gomora ke Adma ke Seboim buat hadu ka Lasha. Itu kidi kijaka baru. Hmm. Long isutenat bangi puli long mdei tang bami ki brio. Henry ki roy ki kelajat ben rio. Buat om tang kata ye kitu ki ba nasdang. Long ki trashnong. Ki yo namuk dak kerteng ya ka tu ka jaka. Aku molong ko anyi kan yu kun ning kong buseng ning kong kanong ba. Tu ai dak kerteng kun jong u am. Ah. I ba kaya buat tak ta ta ta. Hmm. To ye jam tak bar huwei mo. Arp huwei hadu life huwei katu ka dei be ya kini ki kun ki jong usyam. Hmm. Kemung ilai ya pej mentana kini ki arngut ki kun mentawan suniu balai ne. Hmm. Ti lau de ubaning kong la niu bakadu kata tengim tip la niu de bapedeng tengim tip. Nda hang ni sakren. Sakren ni eish phang jong katamu. But ha usyam ru uktau ki kun u eber u hinmen u japhet. Lakha ki kun. Ka kham kalan. Usyam ude uktau jong khun u eberu. Men u japher. Ta kai long ka khatin kasi jongi ka yar te. Ka khatin kasi jongi ka yar. Uktau habang uktau kam dei ban ong ka ke bang ya Khat mangim ta. berkat mi em long ka kam nong no kani ka bawan ningkong ka jingmut habang kan span uktau ka ningkong ka shat be ki long yin long sem jongi Ah. uktau kurem nei Henry hakita ki por ki mishasin ong uktau kumut kupatamen kan ancestor ni uktau lam Oh. mo ngin hap Thau sata, ngin hap syahing ta namar kani ka dei ka por ba ka juk kadang ruspa ha ka khatin Hmm. ti uktau ki kun u eber kumut kupatamen kan Hmm. ti ki kun u eber ngin sai pej u dei u ni eber Hmm. namar sisim la kado kerpang ni kumut undon ni edin Hmm. kalong kum hayang asam ti ki por jadang don jong mi jungi mi kha jungi de ki kado keno kono kalong ying long sam jong ki kun ki jong ki au kupa uta ka kemi uta buat hai ti ki por jong ki ba dang lung ka balang ru apo wat kari star balang ru teng kim ai ta kerteng ki pa jong ta ka kemi jong ta tengin pe ti ki kun chatrang mo ta khat war huar u elam u ashur u ar pakshat ulut batu aram kini kidan sangut ti na pedeng jo kini ki sangut ki bangin sai kendu kha hi kerteng kelong u ar pakshat batu aram kidon ki benta ha ka testament ke thamayu ni aram penan kam da kentin ram te bangin num biakul mar hadin habut kan mo uni udi uwei uban sapau kerteng ha ka jingher peteng ka jung ujisu Oh. hadin to naki Uni khun ulut hang ni ro pau. Hoi. Sa sien na ka teng ba uni ulut na ka ni ka bentau ba sakmat de du. Hoi. De na ka bentau ham. Hoi. Nang sengkai siu ham hang ni na u. Kalong kadi kalong ka jing stream kerteng stream kerteng kalong bolong mi khasiru Sa sien ban ni ka tu pi om ne uni u aram u de u ba ang sapau ka teng ha ka long ha ka testament ke samai ha jing her pateng en step yu da ka wi pada kerteng uram u inong bi uram mo da ong ram ka ra soi jing mut ong ram me aram mo ta arfulai pipet ba ka ni kombu kerteng mo ilam ashur arpaksat ulut bu aram entah sedang bu aram pergi khun sendrang jong aram ust uhul ugether bat masht samut ne bangin sai kendu kerteng hadin hakiwe pada kitab pada us kari us jong job
To poi arposau war pakshat open kha yau shila open kha yau eber. Hani kapau eber. Tu ko mga ong mani uni sadon ka jong ka benta. Ti da poi tu ka ba arkosan. To hau eber ru la kha arngut ki khun chenrang. Ka kerteng jong wei kalong pelek. Na ba haki sngi jong la penya benta Ya ya ka ka kandau. Bat ka kerteng upara jong kalong joktan. Te hiam kolong akadong te eber ki khun eber ngisong bikidan sibun na kini khat parsan dan tang arngun boleh kilong kerpang namar hakas ngi jong tu khun kong jong la penya benta ya ka khandau te kata ka jing penya benta ya khandau kamot labu ipi apa pisong tu jakata katu ya nanta katu ko be pada kadang ko jong joktan tingin ya khenyi ka nomor jong itu mo to dingi poi tu ko pun rio tu joktan open kha ya almudat ya shelep hasar mabet ya jera ya hadoram ya usal ya digla ya obal bad ya abimael bad ya sheba bad ya ophir bad ya habila bad ya jobam ti kini le fikhen kidan khalai ngot ki khun jong joktan kemudian ki bahir pateng na unuwa ubun khun udi uni joktan Khat lai ngot. Te menengi lap itu wei khat wei khun jong kanan me khat wei uni don khat lai ngot. Ti ka ba ngin sei kendu na kapor kerteng na pedeng kini ki khat lai ngot ke de sheba uphir pad habila. Uphir habila kini ki baginya kendu kha mo. To kini kilong ki khun chenrang jong joktan. To poi kelai pho bat ka jing shong du jong ki klalong na du ka mesha haba milet chepang ulum shefar shemingi te klam ong pade hadu hai Shamingi. Em kutu kolong ka direction. Kama hadu em tip. Hadu hum tip. Te shamingi. Ni ri zel ben rio ri mingi. Ta kilong hang nu kidon em tip. Apa keren ni kani. Hakan ke episode ke banuan ngin yakmi Em ngin ha penyar ke jeng mut ni. Namal dengi keren chapang jong ke jeng teli. But ayu ublei pada ukuran nak ni ke benta.